Da bi ostvarile svoja prava na egzistenciju, neke porodice odlučuju se da otete proglase mrtvima. Dali predlog da mi muža proglasimo za umrlo lice, da je mogli neka prava stvariti, a onako dok se god vodi nestalim nisam mogla stvariti ni dječji dodatak kao samohrana majka. U stvari njega je sud proglasio mrtvom osobom. U meni neće nikad umrijeti. Admir Džihić posle otmice odlazi sa roditeljima u Priboj. Žive u hotelu kao izbeglice u sopstvenoj opštini. Počinje neki drugi život. Neki život izgubljen, tačno taj život što sam živio, bio sam zadovoljan. Sve mi je išlo na super. Jedan dan došli, kaže, tražite neki, pitali za tebe uveče. Sa BMW-om zaustavljamo, noć. To je tako počelo. Mene je strah bilo. Ja sam jednom vidio kako jedan iz vojnih sovuca telefonira. Ona crna kabina u Priboju hotelu, bila je crna kabina ovako. I on je glavu bio, stavio unutra i priča. I meni je osjećano kako je ona maskiran. Tada sam se još više prepao, eto kao ona maskiran u hotelu. To je bila priča kao on da su me tražili, ja sam baš povjerovao, eto on došao radi mene. Posle jedan dan majka mi je rekla, rekla je jedna žena ispred opštine, traži meni. Tražili ste sina. I ta u noć smo i napustali Priboj. Da bi zaštitili Admira od moguće osvete počinilaca zločina, roditelji ga uz pomoć nevladinih organizacija odvode u Novi Pazar, a kasnije u Tursku. Posle 10 godina porodica Džihić doseljava se u Sarajevo. Admir nikada više nije bio u Sjeverinu. Behudin Hodžić dolazi u Priboj na odsustvo posle 5 meseci boravka u vojsci Jugoslavije. Tražio sam u SUP-u da me prebace do kuće, pošto ta komunikacija je bila prekinuta. Oni su mi odgovorili da mi nije bezbedno da idem. Nisam mogao vjerovati svojim ni očima ni ušima šta mi čovjek kaže. To je smjena rezervnog sastava. Da ja ne mogu proći sa njima vojnik koji oni. Sutradan ujutru sam krenuo pješke, nekih 6 sata, 7 sam išao do kuće. Kad sam došao pred vrata, sve je drugačije bilo, nema žagora, nema galame ko što je do sad bilo, nema priče, nema veselosti. Sve tiho, pusto, iz par kuća, dim. Strah je vladao čitavo to ljeto. Prema navodima Fonda za humanitarno pravo, u Sjeverinu je do 20. januara 1993. opljačkano oko 50 kuća, a nekoliko je spaljeno. Porodice otetih i dalje žive u neizvesnosti. Za državu oni ne postoje. Danas danile ne znam ni kosti gdje su, ni šta su, ni kako je, ni šta je, ni ništa, apsolutno. Nikad niko se nama nije ništa obraćao. Onda smo mi otišli. Išli pred opštinu. Kamjekali, molili, tražili, plaćali. Da li se ikakav čovjek može naći da nam kaže pravu istinu? Niko. Kaže Milić Popović, nemojte više meni da dolazite. Ite, nisam vam ja kriv. Tu nema nikakve odgovornosti uopšte, jer taj slučaj se desio na području druge države, međunarodno priznate, s tim što su žrtve bili naši građani. To isto kao da je neko kidnapovan u Bugarskoj, u Rumuniji, u Albaniji i tako dalje. Jeste to teritorija druge države, ali autobus pripada srpskoj državi. I vozačko osoblje pripada srpskoj državi. I putnici pripadaju srpskoj državi. Prema tome i kad se naš autobus nađe na teritoriji druge države, to je eksteritorijalan. Podleže potpuno brizi naše države. Zbog toga što istraga nije sprovedena, do porodica stižu različite, ispostavit će se lažne informacije. Dolazi more dezinformacija kako su živi, kako su oteti da bi bili razmijenjeni, kako će oni doći ubrzo, kako su već viđeni, zna se gdje je da se razgovara o tome. S druge strane su informacije da su odmah poubijani, da nema više od njih ništa. Jednostavno ne znaš ni gdje bi, ne možeš ništa da preduzmeš, a sve te to grize, sve te to boli. Za mog muža je pričato da je u logoru u Višegradu bio, da se nado da ga prebace u Rudu.
Ćerki otetog Alije Mandala telefonom se nekoliko puta javlja nepoznati muškarac. Traži 25.000 nemačkih maraka da bi joj doveo oca iz zarobljeništva. Posle nekoliko kontakata pozivi prestaju. Lansirane su različite priče, navedno da su neki iz grupe viđeni u nekakvoj bolnici u Foči. Te priče su se fantastičnom brzinom menjale i umjesto jednih lansirane druge. Očigledno je to bilo i tendenciozno da se tragovi eventualne, smerovi eventualne istrage skrenu na krivi put. Prema saznanjima Helsinškog odbora za Sandžak, muslimani iz Sjeverina oteti su da bi bili razmenjeni za 28 srpskih boraca i civila koje je prethodnih dana zarobila bosanska vojska. Kada su ovi to odbili, oteti iz Sjeverina ubijeni su u Višegradskoj banji. Prema drugim saznanjima, cilj ovog zločina bio je plansko zastrašivanje sandžačkih muslimana, kako bi se etnički očistio pogranični pojas sa Republikom Srpskom. Po izveštaju Republičke policije iz 2001. godine, oteta lica u pratnji 20-ak pripadnika Lukićeve grupe napustila su Vilinu Vlas, krećući se u pravcu Višegrada. Na oko 2 kilometra od hotela, u blizini reke Drine, nedugo zatim začulo se najpre nekoliko rafala, a potom i više pojedinačnih pucnjeva. Ja sam doskoro, da je unazad možda nekih, ne znam kako ti rekao, jedno 2 godine možda vjerovao da su živa, ali više rekao sam, od toga nema ništa, spomeni svi. Nekako čovjek uvijek kaji i nadi, dok mi sazna, no konačno. Sanjam kao tu smo negdje, treba da se razmijene, vidim ih sve i njega i još 3, 4 koji su tada odvedeni. Evo, konačno sam sretan, ovo, ono. I nešto te presječe u momentu, probudiš se, vidiš, znaš, da nema ništa od tog, da je sve samo sad. Naravno da bi ljudski porodice bile smirene i onog momenta da su im pokazane i njihove kosti. Sumnjam da je išta od toga nađeno. Radilo se zaista o građanima Priboja. Nisu u pitanju bili ni vojnici, ni ekstremisti, ni mudžahedini, ni zelene beretke. Bili su to radnici ovoga grada i žitelji ove opštine. U intervjuu u beogradskom magazinu Duga novembra 1992. u kome je predstavljen kao heroj, Lukić poriče da je u vreme otmice bio na području Sjeverina. U to vreme bavio sam se drugim muslimanima, rekao je. A na pitanje da li je tačno da na duši ima preko 3000 muslimana, Lukić odgovara: nadam se da je više od 3000, ali nikoga od njih ne nosim na duši. Nikada nisam pucao u ženu, dete, starca, čoveka bez oružja. Nikada.